nabeng de Lina. Singkat cerita kedekung ketika Lina ben Roy asara ben tiba-tiba kancen Roy seanya menyuki entar ke mana. Ternyata Juki ria ngunin Roy keangkui nyopet situng orang Soki bekal copete. Juki pun langsung nyuruh Roy keangkui ngala atas orang laki bini jia kena. Akhirnya Roy pun langsung beraksi. Tapi tiba-tiba Roy langsung coco tabung ben Juki ngala olehna copetan jia. Ternyata Juki akhirnya de Roy. Singkat cerita Roy pun langsung sambil de rumah sakit. Suster pun langsung ngebele tentang masalah kondisi Roy ben cukenan masalah biaya sekotu elonasen. Edina kena Roy ben Lina tak bisa lapor ke Juki amar ke masalah ria berawal dari kasus pencopetan. Tetimun sampai Juki lapor ke polisi bisa jadi Roy cukenan ekening masalah karena area masalah copet. Saampona ngaoningin de benyang biaya sekotu elonasen Lina pun bingung kotu nyare pese kama. Akhirnya karena tade pilihan lain pole Lina pun entar de kantor balai desa kaangkui minta tolong de Klebuna. Lina pun langsung temuni ben Klebuna ben langsung atotoran tentang masalah musibah saya depin Lina ben cukenan Roy. Lina pun aniat keangkui ingin cuma pese de Klebuna keangkui biaya rumah sakit. Tapi Dina kena Klebuna minta situng persyaratan yakni Lina kotu apolong tedung ben Klebuna. Lina sempet tak gelem de aceken Klebuna. Tapi Klebuna langsung keluar PC ben ngucap tak usah serain korlehede gelem apolong tedung ben ko. Tapi Lina ki nolak kena akhirnya tambahin pole ben Klebuna. Lina pun tak andi pilihan lain pole ngetela PC ben cukenan lake sesake. Lina pun langsung aladinin de karpe Klebuna.